Yes, Kanombe mbifurize by'umwihariko kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba dukomozaho tuva imbuzi n'imuzingwa. Tugenda tuba updating gatanu kuri gatanu tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, nyamuneka tugire tuba updatinga tubabwira uko byifashe. Imirwano ikomeje guca ibintu mu misozi ya Fizi, nyamuneka ibirindiro bishya byamaze gushingwa ahitwa za Bibogobogo, ku ruhande rw'igisirikare cy'Abarundi. Tugiye kuba rero by'umwihariko byose tubyinjiramo tubiva impunzi n'umuzingo mu minota mike cyane, gusa amakuru muze kunyemera mbabwire yuko turaza kuyinjiramo, ariko kandi tukaza kuyinjiramo nyamuneka turi kumwe na bamwe mu badukurikira, nyamuneka ni nabo tugomba gutangira duha ikaze muri rusange. Tubaye ikaze rero kuko bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, Zambia n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero dukomeza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, nyamuneka kuko badukurikira ari benshi, muraza kunyemera tugaruke gato ku makuru arimo aravugwa aturuka mu bice by'umujyi wa Uvira, by'umwihariko ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Cyitwa imirwano ikomeye cyane ikomeje guca ibintu, turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye hano muri teritwari ya Masisi, ariko kandi tubabwira iby'imirwano ikomeye cyane yabyukiye ahitwa Muheto, turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane tugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kurebera hamwe bimwe mu bigendanye n'amakuru arimo aturuka by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu bice byo muri teritwari ya Walikale naho ibintu byakaze, ivumbi ryatumutse. Icyitwa imirwano ikomeye cyane ikomeje guca ibintu ahitwa Kibati, ndetse kandi no mu bice bya hano muri Zahembe. Turaza kubikomozaho tubapudetinge tubabwire uko bihagaze. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updating gatanu kuri gatanu, tugenda tubabwira uko byifashe kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kubabwira yuko rero Uvira mu mujyi hirunze ingabo z'u Burundi mu bice turiwe tukomozaho, tukagenda tuba updatinga tubabwira uko byifashe. Byo nibyo bintu bikomeje kugenda bigaragara. Turaza kugenda tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tuba updating gatanu kuri gatanu. Ni nayo mpamvu nkubwira nti niba utari wabyonda kuri sabone, nta kintu usabwa ni ukuyibyonda kugira ngo ibiganiro n'ibi n'amakuru tujye tubibanamo gatanu kuri gatanu. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande gutabara hagashyirwaho ingamba zihamye zo kurinda abasivili ndetse no kugarura ituze mu rwego rwo gukumira muri teritwari zose, kugira ngo barusheho kugabanya kwinjira mu kangaratete k'umutekano muke. Imirwano rero yongeye kugaragaza ingaruka zikomeye z'intambara z'imitwe yitwaje intwaro ku baturage, abasivili, ndetse no kongera gutera impungenge ku hazaza h'umutekano n'iterambere ry'aka gace ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa kandi, nyamuneka ibintu muri Fizi byakomeje gukara. Ingabo z'u Burundi zagaragaje umubare munini mu gace ka Bibogobogo, zigamije kwashinga ibirindiro bikomeye bigamije guhungabanya n'ibikorwa bya Alliance Fleuve Congo MRDP twirwaneho. Amakuru dukesha abaturiye kariya gace yemeza ko izi ngabo zageze ku cyumweru tariki ya 1 z'ukwa mbere 2026, aho zahitiye mu nkambi y'ingabo z'u Burundi zihasanzwe ari mu Mwarongo, by'umwihariko mu murongo wa RGF riherereye hagati rero ya Buvumo ndetse na Migaja, ndetse hitwa Kasenyi hagati ya Kavumu ndetse na Kabare. Aho niho bagiye hose bagaragara. Bivugwa ko rero aba basirikare bashya bahaje bagateganya gushyira ibirindiro bishya muri Kabimbwa ndetse na Mugono, ku mwinjiro w'ishyamba rya Ndondo ritaragira mu Bijabo rikagera mu Bibogobogo. Abasirikare rero baje baturutse mu bice bitandukanye bya Fizi birimo na Baraka.
Bibogobogo rero yagezemo abasirikare, ni agace kari hafi y'umujyi wa Baraka, ikaba kandi iherereye mu ntara ndende uvuye muri santere ya Minembwe, hagenzurwa n'umutwe wa Twirwaneho. Ibi bikorwa rero biragaragaza ko uburyo bw'ingabo z'u Burundi zashyizeho ingufu mu gucunga umutekano w'umujyi wa Baraka ndetse no gukumira iterambere ry'umutwe wa Twirwaneho muri kariya gace. Ibyo byose ni ibikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa. Imirwano ikaze rero hagati y'abazayirwa n'abaturage basabye ubutabazi bwihuse by'umwihariko muri Fizi. Nayo ni amakuru akomeje kugenda atugeraho, ibintu bikomeje gukara. Ndabona imirwano hagati y'abazarendo yabereye mu mihana ya Namisha, mu nkengero zawo mu mujyi wa Fizi muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri kariya gace avuga yuko imirwano yatangiye ku wa gatandatu igakomeza by'umwihariko no ku cyumweru no ku wa mbere, nk'uko byemezwa rero n'amakuru yizewe agera ku bitangazamakuru yacu, aremeza ko rwose ngo iyi mirwano ikomeje gupfiramo abatari bake. Tuve hano gato tugaruke mu bice by'umujyi wa Uvira. Uvira naho situwasiyo ni hatari, navuga ko kugeza magingo aya ibintu bitoroshye habe namba, ivumbi rikomeje gutumuka muri rusange. Impamvu nkubwira nti ivumbi rikomeje gutumuka ni uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gukora ama atake agiye atandukanye mu bice by'umujyi wa Uvira. Ibi byamaze guteza ikibazo gikomeye cyane ndetse gishobora no kuza kugira ingaruka by'umwihariko ku basivile mu buryo navuga ko budasanzwe. Amakuru ni menshi cyane aho mu mujyi wa Uvira rero by'umwihariko hitwa za Kalamabenge habyukiye amasasu. Ni amasasu navuga yuko rero by'umwihariko ari ay'abazarendo barimo baragerageza kwataka defensi za M23. Gusa ibi ngibi bikaba nyine byamaze kubabera imbogamizi, kuko muri uku kugerageza defense za M23 kuzataka n'ubundi bari kubasubiza inyuma, ahubwo bigahita biteza ikibazo gikomeye cyane mu bice by'umujyi wa Uvira, aho biri gutuma by'umwihariko bamwe mu baturage benshi bagira gutya bakahagwa, ugasanga rwose nyamuneka bari kwagwa mu buryo navuga ko budasanzwe. Abaturage benshi rero bakaba bari kwagwa mu gihe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano n'amahoro by'umwihariko byongere biboneke hano muri ibi bice. Gusa M23 nayo ikavuga iti ntabwo mugomba kuhakontorora kuko muri bamwe mu bateza umutekano muke mu baturage, ahubwo mukabasahura ndetse mugakora n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko igihugu cye kiri guha agaciro kandi kiri gushimira uruhare rukomeye rwa Katari imaze kugera mu bahuza no gushakira amahoro ikibazo kimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabigabutseho rero mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, mu gihe no gusobanura no gusohora imvugo yari iherutse gutangaza benshi. Umwe mu baminisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi akaba yarafashwe nabi ndetse akanavuga amagambo akomeye ateye ubwoba benshi. Ibi byatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye rero byakurikiranye n'ubutumwa bwa Minisitiri Edouard Bizimana yari yanditse ku rubuga rwe rwa X ku wa gatandatu, avuga ko ngo ari ingenzi gushimira uruhare rwa Katari mu gukoresha ijambo ry'amafaranga yayo bigatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitagira icyo zikora ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ubwo butumwa Minisitiri Bizimana yanashinjije u Rwanda rwose gukomeza gufata utundi duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuranyije n'amasezerano y'i Washington, mu gihe Amerika itagira icyo ibikoraho. Nyuma y'ubwo butumwa bwakomeje guteza impaka n'ibitekerezo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, Minisitiri Bizimana yahisemo kubusiba. Icyakora kuri iki cyumweru nimugoroba, Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko hari hakenewe gusobanura ndetse no gushyira ku murongo ibyari byaratangajwe, nubwo atigeze atunga urutoki minisitiri we
mu izina. Mu butumwa bwe rero Perezida Ndayishimiye yibukije ko ari ingenzi mu kwirinda imvugo iyo ari yo yose ishobora kuba zikomeje kugenda zinagarukwaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano y'i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri ubwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu
byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane,
by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo